ҳар шаб суруди ёди туро гӯш карда девонатар мешавам. медонам Фотима ишқи маро дар ду дунё қабул намекунад. охир ман куҷову Фотима куҷо? ана дар танё ҷомаи гул олуча, оҳ гул олуча, ана вой олуча. сабаби аз харобӣ ба фарбеҳӣ рӯ овардани шуморо дар истеъмол кардани доруи ҷиншин медонам. ошиқ шудаед ба кӣ? кай ва хотирае аз ӯ доред? сарбоша тоқи бисёр. зебогии Фотима хироҷи як мамлакат аст. ба хотири ҳуснат чӣ миқдор пул лозим ба номат фиристам? садамае ки ба наздикӣ дар чороҳаи казинои Саидшоҳ шуда гузашт, мардум мегӯянд ки мошини памехдодагӣ аз Фотима машраб бувааст. имшаб ба қиссае делам гӯш мекунӣ, фардо маро чу қисса фаромӯш мекунӣ. эмшаб шуморо ба Нозияи Кароматулло бисёр монанд мекунам. бо Нозия ягон хештаборӣ доред? курси мо омӯзиши сар кардани бизнес дар интернет магазин Озон, Wildberries, Яндекс Маркет мебошад. курси мо рӯзи 10 апрел дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург сар мешавад. курси мо тариқи офлайн ва онлайн мебошад. шахсоне ки ҳуҷҷати иб надоранд ба хотири моҳи шарифи Рамазон бо иб худамонро ройгон то ба фоидаи худро ба даст овардан ройгон дода мешавад, ки шумо барои беҳбурдани зиндагии худ кӯшиш кунед. канали мо дар комментария закрипид кардагӣ даромада обуна шавед. салом ба ҳама он нафароне ки ин навбат бо як ҳаяҷон, бо як завқ, бо як самимият моро аз канали Меҳробпуро тамошо намуда истоданд. банда Рустам Азимӣ ҳастам бо барномаи гап шоу. меҳмони навбатии барномаи мо яке аз фариштаҳои санъати тоҷик, оне ки бо сурудҳои ошиқона ва оҳангҳои марғуби хеш дар дили якояки мову шумо маъво гирифтааст. Фотима Машрабова мебошад. пеш аз ҳама Фотимаҷон шуморо ба барномаи гап шоу хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд ки маро дар барномаатон фарёд кардед, даъват кардед. хеле миннатдор ҳастам. ҳолу зиндагиятон чӣ гуна аст? хуб ҳастед? зиндагиам хуб аст, шукронаи худо. аз паи ҷод ҳастам. шукронаи худо ки дар рӯзҳои наздик як альбоми худамро мебарорам. ҳамин аст. бениҳоят хабари хушро ба диққати ҳамагон расониданд ва имрӯз мебинем ки табби Фотимахон хеле ҳам болида ҳастааст. биёед шарти барномаро ба Фотима Бону мерасонем. барномаи мо азбаски гап шоу ном дорад. дар инҷо саволҳо хеле ҳам зиёд омадан дар лифофаҳо ва саволе ки писанди дили шумо ҳаст ва мо иҷозат медиҳем ки онро кушода аз лифофа бароварда ба тамошобини мо посух гӯед. саволе ки аз миёни ин саволҳое ки дар лифофа ҷойгир ҳастанд ба иззати нафси шумо мерасанд ва шуморо нороҳат мекунанд ва шумо ҳақ доред ки бо оташ гирён кунад онро сӯхта хокистар кунед. шарти барномаи мо ки ба шумо писанд бошад, барномаро шурӯъ мекунем. розӣ ҳастед? бале. интихоби суолҳо ҳам аз ҷониби шумо мешавад ва ҳам аз ҷониби ман. биёед як то шумо мегиред, як то ман. розӣ ҳастед? пас лифофаро мегиред, саволро фарқ мебароред. неста кадомашро гирам? фарқ надорад. чун шарти барномаи мо ҳамин аст, агар саволе ки шумо намехоҳед посух гӯед, онро оташ занед. агар мехоҳед посух гӯед, марҳамат. суруди олуча дар ютуб та 1 миллион бале тамошобинон дорад. аз ҳамин суруд бо нозу карашма мехостем вай кунем. шумо омодаед? чун суруди олучаро ҳамагон аз ютуб канал тамошо карданд ва таи 1 миллион нафар онро тамошо карда, лайк гузоштанд, комментария навиштанд ва бисёр ҳам хуш қабул карданд. имрӯз Фотимахон онҳо мехоҳанд ки бо ҳамун нозу карашмае ки дар навор шумо суруд сароидед, онро ба диққати тамошобини мо як маротиба назар карда замзама кунед. ана дар танё ҷомаи гул олуча, оҳ гул олуча, ана вой олуча. кифоя ба фикра ман. бениҳоят суруди хуб аст ва то ҳадди имкон буд сароидан. интихоби суоли дигар аз ҷониби ман аст ва ман як маротиба мебинам ва ба шумо нишон дода баъдан онро бо садои баланд мехонам. азбаски дар байни лифофаҳо шарт ҳам дорем ва яке аз суолҳои мо чунин аст. мегӯянд ки сарояндаҳои бадахшонӣ аз иҷрои хондани ҳама жанрҳои мусиқӣ мебароянд.
фотима дар жанри шашмақом фалак ва эстрада суд замзама карда метавонад? албатта метавонам. бештар таланту истеъдоди шумо дар кадом жанр хубтар аст? бовар кунед бояд сароянда аз ҳама урдаи тамоми жанр бояд баромада тавонад, на ин ки фақат як эстрада, фалак, шашмақом ва дигар низ ҳам бояд истеъдод дошта бошад, агар сарояндаи асил бошад. шумо метавонед? албатта, чаро не. майлаш кадом жанре ки шумо гӯед, ман омода ҳастам. чун ҳамагон медонанд ки фотима дар ансамбли фалак ки назди кумитаи радио ва телевизиони тоҷикистон кору фаъолият мекунанд, аз уҳдаи хондани фалак мебароянд ва биёед дар жанри эстрада ва шашмақом ҳунару маҳорати фотимаро месанҷем. албатта. шунидам ки ту ранҷиди аз ман, шунидам ки ту ранҷиди аз ман, аҷаб нехоҳӣ бо нагӯӣ акнун, чӣ кардам ин ки ту дил канди аз мано, зироҳи ваъдаи худ кардӣ берун. аҳсан, ин буд дар жанри шашмақом. ва биёед тамошобини азиз дар жанри эстрада маҳорати фотимаро месанҷем. аз байни 6-7 суруде ки омода карда ҳастам, якташро мехонам. ҳанӯз тамошобин нашунидааст? не. марҳамат. мурдам имшаб ман барои аввалину охирин бор, мурдам ишқи марди ношинос, доси аҷал ин чӣ марги бемаҳал, ин чӣ сода рафтану эҳсоси ботил мурдӣ. беҳтарин. бовар кунед, андешаи ман ба дуриҳои дур рафт вақте суруди ошиқонаро бо як алам фотимахон мехонданд. он нафаре ки дили фотимаро яъне ки шикасту рафт кист? не, дили маро ҳеҷ кас нашикастааст. ташаккури зиёд. биёед саволро аз лифофа навбати шумо. марҳамат. عاشق شده‌اید با کی؟ کی و خاطره از او دارید؟ بهترین سوال است. فکر میکنم که هر یک شخص عاشق است. من فکر میکنم که تا حال عاشق اصیل نیستم. یعنی که از تحت دل از تحت دل عاشق اصیل نیستم، برای که من این چیز رو درک کردم و من عاشق سرودهایم هستم، عاشق پدر و مادر، عاشق وطن زیبام هستم و عاشق خودم. نه خود عاشق یکون جوان شده باشید؟ راستی از خود اثبات کردم که نه، من عاشق نیستم، برای که میبینم بسیار عاشقان رو و چقدر میسوزن در میکشن. باور کنید من این چیز رو ندارم، این در من نمیدونم من چه خیلی انسان هستم. به همین خاطر من خودم رو بها دادم، یا من نمیتوانم عاشق شدن، یا که تا حال اون مرد در وجود دل من، یعنی همون مردی که فاطمه امروز میخواهد در دنیایش نیست، برای که نیست همون حسیات. فکر میکردم که بود لیکن نیست. تشکر زیاد. و ما باوری کامل داریم که در نزدیکترین فرصت بخت سزاوار نصیب شما میگردد و خدا خواهد توی فاطمه بانو رو باز در شبکه‌های اینترنتی یک جای میبینیم. همین خیلی تشکر زیاد. بیایید خواهد سوال دیگر رو از لیفافا نوبتی من است میبریم. тамошобинони азиз, шахсоне ки барои граница гузаштан танқисӣ мекашед, марҳамат ба шумо як компанияи беҳтарина ба шумо совет метем, компанияи Баха. рақамо дар рӯи экран ай, занг бизанед, ай номи Меҳробро гап занед, ҳатман ба шумо скидка карда мешавад. мошинои комфортни ай 3-4 мошин зиёда рекламаш карда ҳастем, ягон шикоят шудагӣ нест. бачаҳои ба боварӣ нокунанд. аввалш худо ба шумо роҳи сафед, рақамо дар рӯи экран занг занед. исми шумо Фотима. با جز شما طاهر است یا زهرا؟ من راستی خودم فاطمه توقع فاطمه هستم. چرا این نام رو به شما گذاشتن؟ نمیدونم. من وقتی که مادرم رو پرسیدم، مادرم گفت که گفتم این نام رو به کدام خاطر
همین نام رو به من وای کردید گفتم که همین نام رو بیاد من میخواست که همین همچون فاطمه خیلی که پیغمبری ما دخترش رو چقدر دوست می‌داشت فاطمه از همه زنی با معرفت ترین و زنی با ایمان و زنی که یگانه دختری پیغمبرمون بود شما هم یگانه هستید به همین خاطر یعنی خواهر ندارید نه اپا دارم اکا دارم تشکر زیاد سوال دیگر رو شما انتخاب میکنید مرحمت چی باشد که فاطمه خان میخوانند و با فکر فرو میروند تا جایی میدانیم شما از روی آرزوی دل پدر باید دکتر میشدید چی شد که یک بار سرایندگی رو انتخاب کردید راستی وقتی که من خورد بودم بسیار آرزوی طبیب شدن رو داشتم و میخواستم که یک طبیبی که مثال دستش به همه میرسه دستش بله بر خلق و وطن خود خدمت کنم ولی که من در عائله صنعتکاران که به دنیا آمدم شادروان میدونید استا مستا بودند البته شما نبیره اون کس هستید بله به همین خاطر که در وجودم در دلم که در خونم همین قصد سرایندگی که وجود دارد به همین خاطر پدرم به من گفت که وقتی که من باید به مدینستود دختر میشدم بله حجت میسپاریدم که همون وقت بعد یه هفته بعد من حجتم همش تیار بود من نیم سال من سبق خونده بودم مثال برای داخل شوی و پدرم گفت که فاطمه من میخوام تو رو به کنسرواتوری داخل کنم شما میخواستید من همچون این کسب رو میدونید من برای خودم میخواستم برای خودم و برای خانواده برای که از خوردیم بسیار من سرودخوانی میکردم در همه جا و غروری سرودخوانی در وجودم بود به همون خاطر بعد پدرم که گفت که فاطمه من میخوام برای همین من که دختری بسیار دادم مرا دوست میدارد دختری دوست داشته پدر که هستم سخنی اون کس رو من نتونستم بله و بعدا با کنسرواتوری حجت سپردید تحصیل کردید 5 سال که در آنجا تحصیل کردم با دیپلم سرخ اعلی ختم نمودم بهترین سوال دیگر رو من انتخاب میکنم و میبینیم که در این لفافه نوبتی چی سوال نوشته شده است باز هم شرط است چی انتخابی هست که فقط به من شرط میآید در قوطی سرنوکی ما چی نمود حشرات است شما حشرات رو دوست می‌دارید من میترسید اگر دونستید درستی همون حشرات رو من از شبنم ثریا زمزمه میکنم سرود میخونم اگر ندونستید شما از دلیر نظر یا مبارک شو سرود دیگری میخونید شرط معقول است بیاید کوشش کنید که دونید اگر دونستید من سرود میخونم اگر ندونستید مجبورید که بهر تماشابینی ما سرود زمزمه کنید بله چی نمود حشرات است خمیک چی است خمیک پس این شوید شما واریانت خود رو گفتید ما میترسیم نه یکی اگون چی برویا نه وای نمیکسه قربا قدر اینجا محفوظ است وطن فاطمه خود رو به دست گیرید تماشاگران عزیز این بود شرط برنامه ما و فاطمه خان ندونستن که در دنیا اون چی است و واریانت اون کس خطا برآمد بیاید سرود رو از مبارک شو که دلیر نظر از زبان اون کس میشنویم امشب به قصه دلم گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی امشب به قصه دلم گوش میکنی فردا مرا چو قصه فراموش میکنی امشب 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 امشب
امشب بهترین سروده بود که مبارک شاه اون رو سراییدن و فاطمه خان چون شرط ما این بود اون رو به تماشابین ما تقدیم کردن و بیاد لیفافه دیگر رو ورق میزنیم. نوبت از شما. گل برایت بدیهایی که همراه نگینه امانقلوبه سراییدید در شناخته شدن شما سهم دارد. گل با رویته که همراه نگینه امانقلوبه شما سراییدید در شناخته شدن فاطمه یگان سهم دارد؟ البته دارد. با همین سرود ما که در سال 2016 خطا نکنم در کنسرت خانم نگینه ما همین سرود رو سراییده بودیم، یعنی دویت. بعدی همون کنسرت مثال بگویم خیلی هم صحنه من بلند شده بود. در همه جا همین سرود وای بود، مقبول مردم بود تماشابین. چون در همین سرود شیوه بدخشی بسیار به چشم میرسد و هم سرودی توجیکی. ایده از آن کی بود؟ ایده این از خود نگینه بود و پیشنهاد کردن شما رد نکردید؟ پیشنهاد کردن ولی و خودش گفت که همین سروده است، من میخوام که با تو سرایم همین مصلحت کنیم که چی خیلی کنیم هم خیلی که مثال هر دویمون همین سرود رو چی کنیم. چون سرود تماشابین چون سرود بهترین بر اومد و چی با پس از این سرود دیگر همراه نگینه بانو دویت نمیخونه؟ البته در نقشه هست. من راستی گپ در نقشه دارم که کنسرت خودم رو که گذاشتم. البته مثال همین سال یا که سال دیگر البته ما با نگینه دویت میسراییم. تشکر زیاد. لیفافه دیگر رو من انتخاب میکنم و میبینیم باز چی سوال. خواهش میکنم این دفعه شرط نباید. اوه میبینم مکتوبی عاشقانه به فکرم. مخلصی اشدی فاطمه میباشم، با یک نگاه عاشق زارش شدم. هر شب سرودی یادی تو رو گوش کرده دیوانه تر میشوم. میدونم فاطمه عشق مرا در دو دنیا قبول نمیکند. آخر من کجا و فاطمه کجا؟ با خاطر تسکین عشقم خواهش میکنم فاطمه جان 8 مصرع این سرود رو زمزمه نماید تا من راحت کنم. فاتح از نوحه ورزا. و فکرم سرود یادی تو نام داشت و این عاشق زار میخواهند که شما تقدیم کنید. دارم سفر و یادی تو در کلوارم، تو خاطره رفته از منی، یادی تو بدل عکسی تو در دیده دارم. تو با منی اما نه از منی، با این دل خالی بودن نتوانم، این درد که کاری سهل نیست. در منزل امید ماندن نتوانم، با آن کسی یاری اهل نیست. بهترین بود. من فکر میکنم که فاتح این سرود رو شنیده باز هم عاشق‌تر میشوند و گفتگو به فاطمه رو ادامه داده به خونه‌شان خواستگار میفرستند. رد میکنید؟ مدینه نظر و به شما چی دشمنی دارد؟ راستی من با مدینه یگان دشمنی ندارم، مدینه با من ندارد. هر کس در جای خودش است. ما همچون دوست هستیم. ما یگان مثال وای نداریم در بین. بدبینی نیست. بدبینی نداریم. چرا با مدینه سرود نمیخونید؟ چون خیلی هر یک سراینده استایل خودش رو دارد. مثال من نمیدونم تا حال من صدای خودم رو با مدینه مقایسه نکردم. و همین خاطر اگر که جور بیاد چرا نه میخونیم.
ташаккури зиёд. Саволи дигарро ман интихоб мекунам. мегӯянд ки давлатманди хол баъди он ки ба ансамбли фалак дер рафтанатон шуморо аз кор рондааст, рост аст? На. чаро ба ансамбли фалак шумо дер меравед? чӣ мушкил доред? рости мо ки коромо хеле зиёд аст. Ман бовар кунед аз саҳар ки ман аз пайи ҷустуҷӯи мисол сурудҳо ҳастам. Ман дар як ҷо намешинам. Бовар кунед ман мисол саҳар қати ки мебароям намедонам хона ба соати чанд медаром. ба ҳамин хотир ман фақат аз пайи эҷод ҳастам. меравам мисол пеши шоир меравам пеши оҳангсоз меравам ва студия меравам. ман қадар вақтам танг аст ки бовар кунед вақти дигаре ҳам надорам. яъне ки ансамбл ба кору фаъолият карда истодаед? бале ман мекунам. сари вақт ба кор меравед? сари вақт акнун ман барои чӣ дурӯғ гӯям? ман успед намекунам. дар он вақт ман наметавонам ки мисол дар як ҳафта сари вақт рафта наметавонам. барое ки ман дар як ҳафта агар 2-3 рӯз тавонам дигарашро рости ҷанг намекунанд, маошатонро қайчӣ намекунанд? хай ман гуфтагӣ ҳастам ки ба ҳамин хотир ман наметавонам. онҳо мефаҳманд? бале мефаҳманд. имрӯз роҳбари шумо ки ҳастанд? носир сафаров. ташаккури зиёд. марҳамат, навбат аз шумо. мебинем ки як масъалаи машҳуре аст. сари зулфи ту набошад, сари зулфи дигаре. мазмуни ҳамин масъаларо гӯед. чӣ маъно дорад ҳамин? бисёриҳо мехоҳанд она. ва биёед аз забони фотимаи хушсухан мефаҳмем. хеле мегӯям. бо як масъалаи дигар аст ки сар бошад тоқи бисёр. яъне ин маънои онро дорад ки вақте ҷавон духтарро фиреб мекунад ва ишқ поён меёбад, мегӯянд ки сари зулфи ту набошад, сари зулфи дигаре. шумо ба ҳамин ақида розӣ ҳастед? албатта. ҷавоне ки фотимаро масалан меранҷонад ё ки рад мекунад ё ки аз ишқ даст мекашад, шумо метавонед ки паноҳашро ба худо супориду ба ҳамин масъал худро тасаллут диҳед? албатта. ташаккури зиёд. биёед саволи дигарро ман мегирам. садамае ки ба наздикӣ дар чороҳаи казинои Саидшоҳ шуда гузашт, мардум мегӯянд ки мошини памехдодагӣ аз Фотима Машраб аст. рост аст? не то ин кор шумо он вақт чӣ кор мекардед? ман намедонам. ба фикрам як садамаи калон ба наздикӣ шуда гузашт ва автобуси хатсайри хато накунам 18 буд ба як такси бархӯрд ва гуфтанд ки памех аст ва бисёриҳо гумон мекунанд ки ҳамон нафаре ки памех доду гурехт Фотима Машрабова аст. не ташаккури зиёд. ва саволи дигарро шумо интихоб кунед. зебогии Фотима хироҷи як мамлакат аст. ба хотири ҳуснат чӣ миқдор пул лозим ба номат фиристам? ошиқи раҳдур Саъдӣ аз Амрико. биёед ман бо садои баланд мехонам. зебогии Фотима хироҷи як мамлакат аст. ба хотири ҳуснат чӣ миқдор пул лозим ба номат фиристам? ошиқи роҳдури ту Саъдӣ аз Амрико. фақат саломатиро тамом. яъне ки ба ман ягон чӣ лозим нест. шояд он кас мехоҳанд ки шуморо ба ҳамсарӣ қабул кунад. не то ман намехоҳам ҳозир. ҳоло фурсат барои соҳиббахш шудани Фотима вақт ҳаст, яъне фурсат ҳаст ва Фотимахон намехоҳанд ки ишқи шуморо қабул кунанд ва бовар дорам ки дар роҳи дур аз посухи Фотима намеранҷед. саволи дигарро ман мебинам ва бибинем ки боз чӣ савол навишта шудааст. сабаби аз харобӣ ба фарбеҳӣ рӯ овардани шуморо дар истеъмол кардани дорӯи женшин медонам. рост аст? то ин чизро истеъмол кардагӣ нестам. ёдам ҳаст ки соли 2014 буд Фотима вақте қадами аввалин рӯи саҳна гузошт, чунон духтари лоғарандон буд, хароб буд ки пуф куни ба қавле ба замин яксон мешавад. ва мебинем ки имрӯз духтари яъне ки фарбеҳ шудаанд ва бисёриҳо гумон карданд ки шумо женшин истифода мебаред. дурӯғ аст? табиатан аст. ташаккури зиёд. аз ин зиёд намехоҳем ки дар ин бобат пурсон шавем, чун посухи Фотима яъне ки рад аст. шуморо ба Нозияи Кароматулло бисёр монанд мекунам.
бо нозӣ ягон хештаборӣ доред? Менависад яке аз мухлисони шумо. бисёр одамо моро вай мекунанд, мегӯянд ки бештар кадом бештар бисёри бад бештар хош абрувон ёки мӯи сари шумо ёки ман намедонам вақте ки мӯи сарамро ё камхам бинанд ягон мисол ягон вай меравам чӣ гӯям ягон маърака меравам ноза мегӯянд баъд аз пеш не ин нозаи Фотима будаст ё ягон вай баъд ман ҳайрон мешам мегӯям ки ман худам ҳастам Фотима шумо чӣ хел монанда худи нозиам ҳам хел мегуфт мо чӣ хел монанде чун ин суолро як ман ва як мухлиси шумо намегӯянд садҳо нафар метавонанд ба шумо гӯянд инро бале монанд ҳастем хештаборӣ надоред не дӯстӣ албатта ташаккури зиёд ва мебинам ки саволҳое ки дар лифофаҳо ҷойгир буданд ба яку яки он Фотимахон посух гӯтанд ва тақдирро бинед ки Фотима ба ягон суоли мо яъне ки рад накарду оташ назад. Тамошобинони азиз, ин далел аз он медиҳад ки Фотимахон мехоҳанд ҳар суоле ки ҳаст ба бинандаи худ посух гӯянд. ин буд барномаи гап шоу бо иштироки бисёр як хонуми қашангу зебо Фотима Машрабова. Таманниёт аз шумо аст. марҳамат. гуфтанӣ ҳастам ки ҳамеша хушбахту ҷовидон бошед, бигзор ҳамеша дар лабонатон пур аз ханда бошаду ҷовидон бошеду хушу хурсанд. ташаккури зиёд Фотима Бону. Ногуфта намонад ки Фотима Бону барномаи мо вақте ки гап шоу аст меравад ва ҳафтаи қабл ёки 10-15 рӯз пас шумо мебиёед боз дар анамин ҷо ёки дар ягон ҷои дигар ба барномаи навбатии мо ки ошкоро ном дорад ва ҳама он суолҳое ки аз ҷониби тамошобин зери шарҳи анамин барномаи шумо меравад посух мегӯед. албатта меҳмон мешавед, рад намекунед, чун Фотимахон ваъда доданд ва мо дар барномаи навбатӣ ки саволҳои шумо дар зери видеои мо меравад посух гӯям. хайр мегӯем тамошобинони азиз, тансияту хонаобод бошед.